Bueno, boa tarde. Imos iniciar esta tarde de música coa banda de Mirror Music, que está composta, a súa vocalista é Tania Rodríguez, outro vocalista e guitarrista Alejandro Vasconcelos, baterista Óscar Román, baixista Miquel Román e guitarrista Rubén Carrera. Son unha banda viguesa que fan soul, fan e rock, e que nos acompañan nesta tarde na que queremos celebrar o Día Mundial da Música, que foi onte, que tiñamos previsto celebralo onte, pero parecía que non nos ia acompañar o bo tempo. Por certo, fixo unha tarde preciosa, porque o sur de Galicia ten un tempo extraordinario, pero bueno, para que houbera seguridade de que podíamos facer este acto de celebración da música e dos grupos de música, pois decidimos adialo para hoxe. Eu quero felicitar a banda, sentímonos moi orgullosos desa tradición musical que ten Vigo, que sigue creando bandas. Esta naceu no 2018, teño entendido. Eles non pensaba que no 20 ia haber unha pandemia, pero estamos saindo dela, e agora a música vai a sonar con moitísima forza e sobre todo ocupando este espacio público. Así que desfrutade moito, a música nos fai felices, se teñamos unha tarde de felicidade con este maravilloso grupo vigués. Moitas gracias.
Bueno, boísimas tardes, que día máis bonito se quedou, non fai vento ni nada. Moitas grazas á presidenta por presentarnos, por convidarnos, e a Paula, que non sei por onde anda, por aí andaba. Moitas grazas tamén por ter contactado con nós, é un verdadeiro placer tocar na casa. Ai, viñamos con ganas, que esta pandemia foi dura. Nada, somos The Mirror, temos aí os disquiños, se queredes, sacámolo un meseciño antes da pandemia, decidimos sacar un disco, o noso primeiro disco, e como vos imaginades, pois foi espectacular, apoteósico, pero nada, se algún de vos gusta o concerto e a nosa música e vos apetece apoiar un pouquiño a causa, temos aí discos, chapiñas, un pouco para axudarnos. Nada, moitísimas grazas por estar aquí hoxe, esperamos que o pasedes moi ben. Gracias. Imos con un tema que igual sí que sabedes, que se chama Valerie, de Amy Winehouse.
Ahora vamos con un tema del disco que se llama Moving On, right? Yeah. Que se llama Pasar Página, ¿no? Yo creo que es un año que nos ha costado a todos un poquito, ¿no? Por unas razones u otras. Así que vamos a move on, vamos a pasar página, salir mejores que nunca de todo esto y a bailar. Esto es Moving On. Let's go. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estades? ¿Ben? ¿Fai frío o qué? Nos aquí estamos quentes, pero... Vale, imos con un tema novo. Este non está no disco. Chámase Perdido. Vamos.
fue pasto del amor. Azar que impide el sueño, crear la magia del soñador. Y es que no es sencillo vivir lo vivido, sentir el no sentir. Muchas gracias. Muchísimas ¿Cómo gracias. estamos? ¿Ven? ¿Sí? Ven, mi Dios. ¿Cómo estamos? Ay, guai. No se escoita nada, ¿eh? ¿Cómo estamos? Estamos vivos, ¿eh? Ya es mucho. Xa moito dicir. Xa é moito, sí. Bueno, esta canción, con permiso dos meus compañeiros e amiguiños do grupo, vou a dedicar aos meus compis, alumnos, alumnas do Daniel Castelao, que amo moitísimo. E este para vos. Quero vos, chicos. Chámase A Liar.
was an old town covered by empty souls. There was a lonely boy too, searching to destroy. Loud sounds running up his ears, telling boy, you have to hide your own ideas. Yeah, boy, you have to hide your own ideas. Yeah, boy, you have to hide your own ideas. He wasn't on his knees, he didn't have to pray. He felt he was just disappearing out on the rain. Loud sounds running up his ears, telling boy, you have to hide your own ideas. Yeah, boy, you have to hide your own ideas. Yeah, boy, you have to hide your own ideas. Yeah, boy, you have to hide your own ideas. Yeah, boy, you have to hide your own ideas. You know you will be fine. You know you will be fine. Hey boy, you have to hide your own ideas. Hey boy, you have to hide your own ideas. Hey boy, stay calm. You know there's a place. You exist more. It's there's a place, you know. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Esto era Hey Boy. Esta canción pronto tenemos un videoclip que estamos aí a traballar con un artista que se chama Damián Nogueiras. Non sei se anda por aí, pero igual estamos a preparar un videoclip moi chulo, pequeno spoiler, vai vos gustar.
E da seguinte canción tamén temos un videoclip moi chulo nas nosas redes, tes por aí, de Mirror Music, se queredes seguirnos, Instagram, YouTube, Facebook, todas as redes que podades atopar. Aí temos Brand New Sunset, un videoclip que gravamos con Desiree Vila, a atleta paralímpica, con a crack. Podes velo nas nosas canles. Aí vamos, Brand New Sunset, novo atardecer. Gracias. Moitas gracias. Bueno, vamos con... Vou falar tamén, eu vou... Sí, sacote... Sí, por favor, deixemos. Imos con un tema do disco. O disco o tedes aí, se queredes.
e titúlase I Am Higher. Destes temas, sabes, que estás así con moita raiva, non? Porque as cosas non che saen e ti dis que van a ir de cabezona, non? De cabezones. Este é un pouco así. Este tema di aspiro máis alto, vais a ir como sexa. Pesa que lle pese, pase o que pase, vais a ir. I'm higher. Let's go. It's not about resignation. It's not about letting go. It's more about a cool man becoming second to none. So there's a worst. I don't wanna feel like it. Just because so that's enough. Maybe you can call me spoiled little reputation. I might be true, but tell me what's wrong with aiming higher. Not about resignation. It's not about letting go. It's not about a cool man becoming second to none. It's not about resignation. It's not about letting it go. Gracias. ¿Cómo se llama esta, Miquel? ¿Cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama? Preséntala tú. A ver, así lejos. ¿Cómo se llama? O pastel de aquí. La del bizcocho, le dice. Es un nombre un poco largo en inglés. You can have the cake and eat it too. Que viene a ser algo así como... No se puede tener todo en la vida. Chica, ¿qué quieres? Allá va.
again. I guess I know what my problem is. I wanna have the cake and eat as well. Oh, I just wanna know how to make this work. But for some reason you can't tell me why. You keep going right when got you live for love. I'm spelling out. Do you want a cake? You can have it. Another piece, another fate, babe. You can have Yeah, it. do you want my soul too? You can have it. May I be your soon, babe? You can have it. It's alright. Oh, I just wanna know how to make this work. But for some reason you can't tell me why. You keep going right when got you left for left. I'm spelling out. Oh no. I just wanna know how to make this work. But for some reason you can't tell me why. You keep going right when got you left for left. I'm spelling out. Oh no. I just wanna know how to make this work. But for some reason you can't tell me why. You keep going right when got you left for left. I'm spelling out. Oh no. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ai, que tedes ganas de marchar xa? Como hai de frío. Vexo algúns así un pouco como ai. Bueno, pero xa entramos en calor agora. Con este tema con Tina Turner, seguro que entramos en calor. Esta é a nosa versión de Baby Get It On. You don't know, babe, how you blow my mind.
Moitas grazas. Gracias. E agora que? Así se chama o seguinte tema, What Now? E agora que? Con isto imos despedíndonos. Foi un verdadeiro placer estar aquí. Queremos agradecer á Deputación de Pontevedra por traer de novo a música ás prazas e ás rúas. Gracias, Paula, por todo o apoio, por todo o que fixeches, de verdad, un placer. Grazas á Presidenta, a Deputación e a seguir facendo música en directo, de verdad, grazas. Fai moita falta, grazas.
Gracias. Gracias. Es que me entran pelos en la boca. Pero a veces de hasta aquí, ¿sabes? Pues si no sabéis estas cosas que pasan en los escenarios, pues ahora ya lo sabéis. Este tema es nuevo, se llama The Mirror. I've been looking to the mirror, eyes open wide. I've seen myself screaming deep inside. There's something in my body and it's ready to get wild. Told me that I should and it will turn around. But look into the mirror, eyes open wide. I've seen myself screaming deep inside. There's something in my body and it's ready to get wild. Tell me that I should and it will turn around. Look what
Moitísimas grazas. Bueno, marchamos xa. Moitísimas grazas por estar aquí, por convidarnos. Imos con un último tema. Sí, bueno, xa vai tocando. Grazas de novo, foi un placer tocar aquí na Casino. Grazas. Temos discos, por se non sei se non o dijimos todavía, temos discos en inglés. Grazas. To forget it, I guess I'll understand. 'Cause the world will keep moving, even when I am not there. But if you want me here by your side, ¡Nos vamos! Agora sí. Somos de Mirren, moitísimas grazas por todo. Xa fallecido, xa vos deixamos sincerar. Moitas grazas á Deputación, Paula, Antonio, grazas. Non, esperamos vervos pronto. Graciñas. Ai, que ben, aplauso espontáneo. can you think I'll live now, babe? What you gonna pay? Sometimes you're wasted. Sometimes you're losing control. Sometimes you're trying to get pushing just to find whatever you deserve. Break the line. Everyone is sleeping. I want
don't care. Muchísimas gracias, ahora sí que sí. Gracias. Buenísimas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Dame 5, venga.